Үтө күннен күндү көрөчүлөр кыра кыгымыт келен биһи сыластык, унна кыргыбайдык таннарга каллабыт. Бүгүн буллагына тунуттугунан капсыктын багарабын. Колбура бу үс муннук булат курдук материал бытын ыллыбыт. Бу түйбүтүн эме ыллыбыт. Бүк тутамыт центр бутын бу белейден хачыр, центр бутын булабыт. Булапытын эме центрын булабыт. Бурдук буллубут, белейдибит мелынан или булавканан. Бияқы барда уже белейден хачыр. Бурдук тас өттүбүт бу. Түйбүт исөттө бу хачыр. Жанна аңар кырытыттан тиген кирен барабыт. Искусственный түйнү масынында сүрдөк көсөп, но илинен ордук болар. Маннык баран нихабит. Булапыт эдде обработкаламыта, тыккытыда аврологтамыта. Түйбүт үрдүгө 10 сантиметр, кетите 6 сантиметр. Ота кем кихи төбөтө арас болар, примерно инник средний размер. Онтон терин тахардакпытына хубурдук болар. Кытытын өсү кергетекпытын сөп. Бу карамалар атланалар. Мантан сагаламыт. Бу өттүлерин онна боттугер колбу тиген бехебит. Үрдүнө бурдук сүйттен бехебит. Төбөбүт окружнагынан тимек тийбит. Бири түгөр тимек канагат, бири түгөр резина петлена деген берагат. Ихинен өстү тымны жер болакатына. Аны билен трикотажный утеплитель ден бар. Бурдук дуга курдук быханлабыт. Бу маннык бастыбыт. Бу көрөгөт да бурдук болла. Ону бихи ыламмыт. Бурдук тиген берен утепляйдан берек бүтүн сөп. Так, тиген бүттүбүт. Бияқы маннык тағылысты. Бу харбуньяктар бүтін әбен берді бүт. Хубурдук болла. Манна тимәқтәді бүт. Удобнай кына материалынан үрдінен бүріен берді бүт. Бергәді болар. Латты болар. Капушонда болар. Арас бұғылақ снуттары тіктәңгет кыра кығымытын ичігестік. Кыргайдык, тупсаган көстүйләктик, атарын